Ahan badangang ipauksi huyelan paugi ani subalamai digi myam special content moina myam na thamjige thamoi paudam huyen indu Malem lumnaba pokpa mi makhak Bharat Joro Naya Yatra Bharat Punsin Hansi asuma wayal puraksi haiba kholaus da yumpham oiba khongsat ama Congress Party na sinduna sanglaba khongsat ama hujik sali January 13 English ngani ga kunga mari numai junumita Manipur gi khongjom dagi lamthaki Congress President Malik Arjun Kharge amasung Congress lusingba Rahul Gandhi na lusingki Maharashtra gi konung Mumbai lamthungpham oigadaba khongsatu Manipur gi konung Imphal gi hapta kangjebung dagi khongsan gani toramani Manipur gi haujuk oiriba law and order ngak pangamdabagi sarangnaba phibam sida mayor lamda masida mi yamna tinduna mifam pangthokpagi ayaba BJP lengak sina pidabadagi Thawal district gi khongjom tirtha kaunariba mafam sidagi khongsanki Congress Party hai khongsat asi rajniti goiba pandam matik amada sinmanati masi takhigadra singnaraba India punsin hanabani asumba wayal phangdraba Bharat ki praja singda asumba wayal phonganaraba khongsani BJP na khali khulaw simak rajniti gi khulawni tha ani humta ngaisilaknaba parliament ki Lok Sabha general election sida miyeng thamlaga silakpa campaign makhalamani Shri Birena lusingba BJP lengana singnariba sigi asumbalai May ahum English ngani kungo homdoi gi haukiba koki mitai ungkhanabagi irangsida maram oiraga Manipur haujuk oiriba phibam sida Lok Sabha natraga Vidhan Sabha gi mikal haujuk pangthokpa taraba kariguma koki voter natana atopa voter amatana BJP na thadokpa mireptuda vote pinning loi habisi party sigi lusingba singna khangi double engine lenga ni center da su state da su tuna lenga paidi tauge makta ninglaba Lengaksina taubangamba kaya lay atay lengana taungamdaba thoklibi irang asisu lengaksina pamlaba numitnini humnida namthabangamlami thawoina makha sangthalibani British singna sizinaramba adungai gi Kautalia gi theory divide and rule mathakta ngamna panaba mase tahalo nungsina hangano haiba lengak pathaptu pansilapani Isam samna nungsinadana ba mase tahanana ba huka manati ipong pong na kuki kang luki misang da lep libani masing tingam draba central force mayamama hoijinduna pusilaglaga makoy bungak sila libani Assam Rifles na ngak silaga mitay di attack ta hol libani state police force nupa marak nupi marak napungsak amagum lehalibani wapamasi emotion humduna hekta haijin manati praman oiba video laikrabani masing khangda Kari amuk haigani khulai pai daba misa miyam lawmi sinmi mairoi singdi attack tawduna akan aring saklammadagi more da mathau tawriba state security force singda on sinduna attack tawraglaba misi mina tholaglaba lan sizinagada khusu khulai sizinaraglaba pauda central paramilitary force singna makhogi mathakta khut thana bigi yathang pi daba lengangni asi yauna tamthiba Pong na declare tawdaba lantham amagi saklon laroklaba sifawada Malem gi super power lamjel yauraba India gi lengak mapu prime minister na Manipur gi wathok sibu political platform da khanaba yadaba wa umang wamangda samasen hatoknabagum lauduna masin sinban adudigi oi amatasu kangtho uyadana mon bread torakli Thamapan surakadore English ngani ga taraga mari ma ki ahanba campaign meeting ma na ngasi tumit kangum Mirairiba mitai singa thaubu oiduna langjing lanjing singi singkhongda pangthokhibani kawkhre ngasigi korawosida tampaklamgi miyamna BJP lengaksida warauriba prime minister gi attitude asinani haibasu khangi party sigi state lusingba singasina April thagi thakai thayaida pangthoklaba yai panariba India gi Lok Sabha election double engine lengaksigi engine makokasigi sahi mangagi laibak lepkadoriba mikhalni Manipur gi inner Manipur parliamentary constituency BJP gi mihuna mot sinduna minister pham pairibani haujumak miyamna ngangnai election nainaba kangbuna su hai English ngani ga kunga mari gi mikhal sidadi constituency sida BJP gi miremna amuk halakpa lugani asigumba tanphamda Congress party gi Bharat Joro Naya Yatra Manipur gi khongsan bhaibasi rajniti gi khudong saba launabani BJP khakna nati punamana khangi Congress ki phiral sisinaroi national flag sisinagani party ki Manipur in charge Girish Sandonkarna lakthuknami rajniti ki khudong saba launaba nate mase tagadoroba Bharat punsin hanbana pandamni asumba wayal purak hanabani adubu khongsatuna Assam yorakwadadi asengba masak tholaki Rahul Gandhi na mifam amada lakthukli
Himanta Biswa Sharma India ki khwaidagi chawba senjaba minister ni Pandora gi upu hangdorakpu gumani matam amada Himantana Congress oiringaida Rahulna party president oiringaida mahak Himantabu Rahul gi yumda loibu huyema gi thakta thammi haiba wari lithorakhi nahuna aikhoi suhana takhre khongset ado Assam sarkar na hana ayaba pikraba lambi paringdagi nathaiduna Guwahati shahar sangchinna bu honaraglaba phagani haina kianki khongset adu khongsa lamdai Girish Chandorkarga aikhoi kharaga lanai oina unabagi tharom amada aikhoina hawdoklei mase taraba thamoibu taisinhanba masoi taraba singbu punsinhanbana khongsa sigi panam oirabadi Manipur Pradesh Congress Committee gi asengba Mitai masa ahum samridan yahunbiyo kangpokpi gi Kuki Congress border singda hana paupi bikho ex CM Ibobi amadi Mitai cultural icon kharabusu yahunbiyo yengsi Kuki singkari hairakpagi Pirakadaba pakhum aikoi khangki hanana mamangi numit ki Senapati khongchata Kuki nupisna kangpokpida makhoigi garida mitai yawbra check torakhiba wari liraduna thawoningdaba thawdok thoktanaba khudong thiba mikup baton tawduna kaurudunaba aikhoina hawdokluriba thawongdu khongchasida Nagaland lanthokraga halaktuna adugumba thawram ama silage hairamkhibadu khangki politician amagi wangni mahakumba phamnau paiba politician di hairunu prime minister gi mathang khanba home minister masam angna fau numit tarani gi matungda ayak amuk halakhini haina lalaktu do hairamlaga thanipan hana yenglakhidrabani ngasi fau mathai thaina mamangai rom gi arena da akanba ani hatoknaraga angam mathau mayamna khuba khuna yengkiba Hollywood ki film gi sin ningsingali Mitai singna Kuki singi mathakta satharagliba miyot minai aikhoi makhatana khangmangamnaroi we cannot tolerate the Mitais anymore makhoi ge mari leinadaba lainga ama lingbanatana lana si loisinna atopa pambay ama leite Kuki singna lupa crore sa kaya invest tawduna leikraba national amadi international media gi khuthangda sandokraba wasem wa narrative amani karamna kaidawai satakhiba miyot minai historical oiba Khudam Sangdam Amatasu Laitaba Acquisition Oida Padaba Semjin Sajinba Sudo Kuki Intellectual Singi Lyricsing Ahaiba Akhangbe Scholar Amatanasu Counter Tauduna Wakal Tahan Kidabadugi Mahaini Ngasi Lakna Fanangamdraba Lam Sagumba Miyoi Kanglup Ama Oirakliba Makoina Taubimal Obligation Haiba Miyoi Bukudimakta Sen Padraba Gonadu Kuki Singda Selam Dabagini Malem lumnaba pokpa mi haiba makhaladu oirakliba makoina atopa pawmna award ki phanglakwa senpham womda sinaramle thasigi taragom noida Manipuri Literary Society Imphalna lamdamasigi aiba mapanda tuan award sing lanthokhiba singi manungda leimarembini ai saideng leriki tama khuraizam follow sanathoi saideng mana 2023 phangkibi aibi Samurai Latpam Santibula Namangonda Society na pirakpa award adu yorakpa senpam ayibisingi tengbang khongsata mating oinaba Writers of Manipur wom da sinaramle Santibula namasamak wom gi khongsat kya da saruk yaribi thomini ningsing bai Kuki singi landa si hek horakpadigi Writers of Manipur gi thaumi singna lamdamasigi ayiba kya ma tuan laikai gi mera pai bisingi matenga loinana khungak pasinga masum awana taraba lanjenaraba singi angama mateng pangduna lakhi sama suba mateng phawbudi pangnabagi thaukshalama sum thaurang tawduna phase 9 sanglakhiba tengbang khongsat asida sana thaknaba polam sing phirol khungup phi tunaba mesin amadi paisa khungak pasinga masum inmate singda pibungamkhre loinana yellow furup asigidamak amadi imaleba asigidama punsi kathoklabasi yari haiduna asetpa phirep laroklaba singbu tekta kaidaba amadi maipakpa pibinabagidamak lamdamasigi leiphamlen kyada khunmi singa loinana punsi singjel niminabagi thoramsu leptana sathari laingakna miyambu mausagi tangdu leitaba punsi mareladu hanjilaknaba hotnarabasu mitei singna singi saruk singda khongphum ama phawba thangjiluba yadri nongthaki lambi natana aikoina satkadaba lambi leitre isa inau kya hojiksu tumpham sapham khangdana khungakli mitei singbu ngayok safudo yokpa ngagom hatpa tupa leptri mitei kya mayu maikei da hanjinma ngamdri maram asina laingana horakpa khak ngaidabida miyamna hojiksu angama thakta mateng pangbigi tangai fadaba leiri singkhong singya khudimaki award apa khangna mateng pinabagi damak apunba policy ema phawa sembinabagi tangai fadaba leiri aikhoigi ayiba singamasum
ꯈꯧꯔꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯧꯔꯤꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯌꯦꯜꯂꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯛꯅ ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯗ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅ ꯒꯋꯥꯗ ꯍꯣꯅꯤꯃꯨꯟꯒꯤ ꯀꯣꯏꯕ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥꯗ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯈꯥꯏꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥ 5ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯒꯋꯥꯗ ꯍꯣꯅꯤꯃꯨꯟꯒꯤ ꯀꯣꯏꯕ ꯄꯨꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯒꯋꯥꯗ ꯄꯨꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯕꯅꯥꯔꯁꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯌꯣꯙ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯝ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯈꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ एजेंसी की पाव मतुंग इना भोपाल की फैमिली कोर्ट न वाथोक ओइरिबा मतै मनाव सिना अयोध्या नुमित 10 कोइब चलुरबा मतुंग भोपाल दे हलकपगा हौखिब जनवरी 19 नुपि एसिना माकी नुपागा खाइनजरगी हाइना सिरोल पिसलखि। डाइवोर्स पिटिशन असिदा नुपि एसिना माकी मापुरोइबा असि आईटी सेक्टर अमदा थबक तौबा सेल निंगथिना फंबा मिसा अमनि। नुपि महाक्सु थबक तौदुना मसागी सेंथोक लैजे मरम असिना मतै मनाव लुहोंगलबा मतुंग इंडिया की वांगबदा कोइब सटकी हाइरबा फावबा अरुबो वाफम मनति सेल की अवाट करिसु लैत्रगसु माकी मापुरोइबना माकपु मिरमदा कोइब ससि हाइबदि याखिदि मदुगी मुहुत्ता इंडिया मनुंगदु ओइना कोइब ससि हाइखि। नुपा असिना माकी ममा मपासिंग सेनदबा यारोइ हाइना फोंदोरकपगी मतुंग इना गवा नत्रगना साउथ इंडिया की मफम अमदा हनीमून की कोइब ससि हाइना यानखि। अदुबो मंगोंदा खंगलंबा तौदुना अयोध्या अमसुंग बनारसता चटपगी ओइना फ्लाइट बुक तौरंखि। गवादा चलरोइ अयोध्यादा चलगनी हाइबदु नोंमा खक्त ngairaba matamda मंगोंदा खंगलखि। मतमदुना माकी ममाना राम मंदिर संगाद्रिङै मंगोइदना अयोध्यादा चतुना राम मंदिर की सक्तमदु येंगनिङि हाइरकपदगी अयोध्यादा ओइना चतनबा थौरांग तौरे हाइनसु खंगलखि। मदुदा महाकना येतपा तौदुना खोंगसत अदु चटमिनखि। खोंगसत अदु चलुरगा हलकलाबा मतुंग फैमिली कोर्ट मापुरोइबगा खाइनजरगी हाइदुना नुपि एसिना सेपिसलखि। माकी वरोल्ड मापुरोइबना मंगोंदगिदि माकी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना हेना लुमना लौरे मरम असिना मखाताना युम पांदुना लैमिनबा ngamlaroi हाइना फोंदोरखि। नुपि एसिगी मापुरोइबगी मेकेदगिदि करिसु नतबदा नुपि एसिना वाथोक साथोगननाबा होनरे हाइदि हौजिकमकी ओइनदि भोपालगी फैमिली कोर्टना नुपि अमसुंग नुपा अनिमक काउंसलिंग तौदुना यसिनबा पुरकनबा होनरि। अतोप पाव अमदना नुपीदा खुंगुप मरी पुलनखिबा ऑफिसर मध्य प्रदेश सीएमना मफम लाथोखरे। नुपी अमबु महाकी खुंगुप मरी नमदुना पुलनखिबा सीग्ररी डिस्ट्रिक्ट की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादवना मफम लाथोकनबा खनखरे। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर सिना माकी सोशल मीडिया पोस्ट अमदा थागतपा वरोल्दा माकी सरकारना नुपी अमबु इकाइखमनबु उत्पा हाइबसि यामना मरु ओइना लौहि। मसिदा एसडीएम अमना नुपी अमबु सिग्रुरी डिस्ट्रिक्ट की सितरंगीदा नमदुना खुंगुप मरी पुलनखिबा हाइबा पाव फंगले थवोंग असि याफम थोक्तबा थौदो अमनि मरम असिना खुदक्ता एसडीएम अदुबु माकी पोस्ट की लथोकनबा खंखरे कनामतना सिगुमा नुपीदा उसितबा थबा अमता सतबा यारो हेरि निंगसिंगबा याबदि सिरंगीगी एसडीएम हसबनम सिराबना नुपी अमबु खुंगुप मरी पुलनबगी पोस्ट अमा सोशल मीडिया दा वायरल ओरखि। थौदोदुगी मतुंग एसडीएम असिदा थौदो असि मतौ करमना थोखिबनो हाइबदु सेंदोकरनबा खनखरे मदुदा महाकी मख्वांग नादुना नोंथबा ngamdabadagi स्टाफ मेंबर अमदा महाकी खुंगुप मरी दु पुनमदा मतेंग पांगबिनबा हाइजखिबनि मदुगी मतुंगिना महाकी स्टाफ मेंबर अमना खुंगुप मरी पुनमदुगी मतेंग पांगबिखि हाइना पाखुम पिरखि। ममांगसैगी डिसेंबर 19 महाकी खुउदा सोखि मतमदुदगी माक चथोकसिन तौबदा नुंगाइतबा फावबगा लोइनना चक्रीदा फममदि हवटपा मतमदा स्टाफ मेंबरसिंगना मतेंग पांगबि। जनवरी 22 प्राण प्रतिष्ठा पांगथोकपा नुमित अदु लाइगी ओइबा थौरमसिंग लेबना चित्रगंज की हनुमान की लाइसंग अमदा लाइ खुरम सखि मदुर लाइसंग संगलमदा स्टाफ मेंबर अमना माकी खुंगुप मरी लाथोकपदा मतेंग पांगबिखि। माकी स्टाफ निर्मला देवी कौबा अमना खुंगुप मरी लाथोकपा अमदि पुनमदा मतेंग पांगबदु माकना यथंग पीरगा तौखिबा नथि नुपी अदुना माकी अनाबदु खंगबदगी मतेंग पांगबिबनि हाइना पाखुम पिरखि। अदुबु पाखुम मदु पेनिंगाइ ओइदबदगी एसडीएम असि मफम लाथोकनबा खंगनखिबनि हारि। लोइसलकपोइना तोपा पावमना यूपी की शाहजहानपुर की गंगा घाट मनाक्त ट्रक का ऑटो रिक्शा का थिंजनबदा मियोई 12 सिखरे। उत्तर प्रदेश की शाहजहानपुर मदी फरुकबन हाईवे सगोलसुनमी की अयुक्ता ऑटो रिक्शा खोंजेल यांगना थोरकपा ट्रक थिंजनबगी थौदोकता मियोई 12 सिरे। लाइबक थिबा थौदोक मायोंगनरिबा ऑटो रिक्शा शाहजहानपुर की
अलंगंजादा गंगसलान तौनब ऑक्टो रिक्शो अमा तोंगलगा लाखिबनी मदुदा ट्रक थेंगाइनबदा ऑक्टो अदुरा तोंगलखिबा मियोय 12 थाउदोक थोफम दिसिखि थाउदो असिगी पाउ फंगबगा सीनियर एसपी अशोक कुमार मीना खुदक थाउदोक थोफम द संगसिंखि थाउदोक थोकलब मतुंग ट्रक ड्राइवर अदुदी मफम अदु थादोकलगा सेनखि अदुबु मनाक नकप मियोय सिंगना तानदुना ट्रक अदु फाबा ngखि ड्राइवर अदुदी गाड़ी होंदोकलमलगा सेनखि हाइदि पुलिस की मतुंगिना ट्रक अदु का हेना यांगना थरखि मागना खोंजल यांगना ट्रक थरकपा अदुदा अयुक्की लैसिल कुंगना थाबदगी ऑक्टो अदु वहौदुना डायरेक्ट थमजन ओइरमबि हाइदि थाउदोक थोकलिबा मफम असि अलागंजा पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सुखसाई विलेज मनाक अयुक पुंग 10 मखाइरोम ताबदा थोकिबनि थाउदो अदु उहौबा मन फोंदोकपदा थेंजनबा अदु असुकी मतिक सफुकनखि असिबा हक्सांग खरदि ऑक्टो रिक्शो अदुदा नपसिनदुना लैखि खरा अमना पाइथोगलगा सुरकी मपान तादुन लैखि मदु उबदा मनाक नकपदा चलमा मियोइसिंग तुजुंग फाउखि हाइदि एसएसबी अशोक कुमार मीनागी मतुंगिना ऑक्टोरा तोंगलखिबा मियोय 12 एसिगी मनुंग निपालना नुपानी अहुमना नुपी अतोपा अमना पिकलिबा नुपी मसानी लैखिद्रबा मियोय 12 मक साजनपुरगी मनापुर एरिया लेबा दमगाद खुंगंगी गाक्तने लैखिद्रबा मियोयसिंग असिना ऑक्टो रिक्शो अमा लनाई नेकलगा मतुंग गंगा तुरेलगी तोरबान पंचायत तमना लाखिबने मखोइना ऑक्टो तोंगदुना चलिंगै कंटेनर ट्रक अमगा माय उनसिनदुना थेंगाइनखि पुलिस न सीनब ट्रक अदु फगत पगमख्रे अदुबो गाड़ी ड्राइवर अदुदी मफम अदु थादोलगा सेंख्रे अदुबो अथुबदा पुलिस न सीनब ड्राइवर फगतुना माकी मथक्ता आइन गोयब थबक लखतखनि पुलिस की मैकेदिगी एफआईआर अमा लखतुना आइन गोयब थबक लखत हौरे मसिगा लोइनना लैखिद्रबा हक्सांग सिंग अदु पोस्टमार्टम तौनबगिदमक मोकता थमख्रे हाइदि अदु हौजिकुइनदि म्याम पाओक्सी हौजिकुइनदि म्याम पाओक्सी मतांगसे लुसिनजरगे अमसु म्याम पुना अनौबा अपडेट ngamiना साइनसु चैनल सिगी मैकेदिगिसु म्यांगी मफमदा मखाताना थमजरी म्याम पुना अनौबा अपडेट ngamiना